Puilano sini katang kaitor subrai Jisu Kristo no ojara belai ke ang hambai marawo press meet ni bagai seng ojara ka hammangkha abo kaitor seng ojara ka hamrumani bagai ang teibo hambai riwo joto norok media team rokno norok ojara ni bisingo no phai sok paikya aboni bagai norok no belai ke hambai ang kisa puilano sini mung kisa rina musungo tini chini o press meet to phai sok paijak chini yang ani gana wa asukjak Reverend Father Valentine Dungdung SBD Society ni bo chini Khumulwng Parish ni Parish priest tai taklayo Christmas Banik 2023 sengje organize khaina thangai tongmani a Banik ni bo executive committee ni chairman ang bono belake hambaribo tai phaimanjak phaikya chini yang yagrawo chini Banik committee ni convener borom gunang masang Pradip Dev Burma bo chini Khumulwng Catholic Church chini Khumulwng Catholic Parish ni bo Parish Secretary chini borom gunang masang Pradip Dev Burma bang belake hambai tai chini ayengo asukjak tongo masang Subhash Dev Burma bo Banik committee ni raksa adong member tayani yang debra bukhago tongo chini masang Porimol Dev Burma bo Banik committee ni raksa adong tai ayengo tongo chini masang Rajkumar Dev Burma bo Banik committee ni adong tai bo Divine Mercy Catholic Church ni bo chini executive committee ni chairman tai uplogo tongo chini Divine Mercy Catholic Church ni president masang Prosenjit Dev Burma te yango tongo chini Parish Council ni chini Parish Khumulwng Parish ni catechist masang Sukumar Dev Burma kang borong no jotono no hambayu angkai tini sung belai khatong thogo jorawo tam hinba taklai bisiwo jeng Khumulwng Catholic Church chini Khumulwng Catholic Parish ningoi chini o Khumulwng amchayo Khumpui Academy Playground no buskang 10 December ni 10, 11, 12 wo taklai Christmas Banik kotor khlai jeng organize khlai tongo kaboni bagai sung belai ke khaksango tei tongthogo o jora kahambo jengo Banik no khlai nani bagai jeng je jugalai tongma bagai kabon bagai chini detail o Banik bahiki khlaijak nai Banik no tuyui detail information tabo chini adong rokni bisingo norokni baskango borok kok naraknai aboni bagai ang kuila koinai chini Banik organizing committee ni chini convener masang Pradip Dev Burma no kok phiche thainai no kaithona hambai etai chini Khumulwng Parish ni Parish secretary hisabe ang tini norong jara media ni takuksong oro jongo tini je chini je conference o jaga norok hai jongo soba chokhaima bagi no paiflai hambai puilano kokai haise jeng chini gutom babu bo saikhanarka je jeng taklai puila o Khumulwng city o ba city na town no jeng puila chini Khumulwng Parish অর্থাৎ Catholic সংস্থা puila jeng oro kaisa kotorma Christmas Banik khaina thangi tongo to o Banik ni nahar mungkha jeng kaithoni kok pinani ebong chini borok oroi poroi nang tongmekha kaisa baite kaisa hamjangmani nakalaimani abo jeng chini mokolo khub kom nugui tongkha aboni bagai jeng kaithoni thani Banik ni bisingtei chini kokno ebong chini je Jisu Kristo ni je bani aborong jeng awai khainani abo bo chini naharmung
তাই aboni loge loge जों chini je tabuk chini serai rok এবং chini jara business khaini rok takuk song borong ni bo kaisa kai tam hnai opportunity je khulogrnani je bongni baniya khai o chini Christmas mela ni bising borbo kisanisa chuba chumannai aboni bagini chini obo naharmung tai जों abagini kobogo chini jara baniya khaini rok takuk bukuk jongno फायदि नरक जतन फायदि जों बै गोदाल फायदि चीनी अरो जों स्टल जोंरनाय आबनि बागै चीनी नंनि मीडिया नि बिसिंथिबो जों जे नाम्बार माने आ नाम्बार बर कन्टाक्ट खाय जों बै जुगाजोग खायमनाय आबो साराबो जों अरो खुमुलुंग नि जीवननि जे मेडिकल हॉल ताम जों बुमो लांगमा मेडिकल हॉल आरो बो फर्म माननाय आबो गारिबो जायगासे फर्म माननाय आबो जों नंनि मीडिया नि बिसिंथिनि साखलाय दवानो के बर फर्म नावै फिलआप खायफि जों बाय चीनी जोंनोबो दागार फायतै अर्थात चुबातै एवं बरंनोबो जों चुबातै आहाय खाय जों अ मेलानो कायसा कतरमा सक्सेसफुल खायनानि चीनी नाहारमुं आ मेलानि बिसिंथिनो जों चीनी जे बुकुं बारा बरक ताबो ताम होनाय बनो चीनी विशेष kai चीनी यंग्स बरक जे বিভিন্ন लाम हामिया जेमन ताम होनाय ओइ जे ड्राग्स ट्राक বিভিন্ন জায়গাও जों कबल जाक टंका आबनि बागै जों नुगो प्राय न मीडिया नि बा यूट्यूब चैनल खुलकाय नुगो अ जागा हाइंलाय टंकाबो अ जागा हमखाबो आबो हाइरक न जों जाति ओ चीनी कायथनि ककनि बिसिंतै अबरंमा जों चीनी प्लेयार नि बिसिंतै जों काहामो लामा दा तुबि मानो अबरंमा जों अर आवाय खायनाय चीनी kaham resource person Phainai chini bishop Phainai chini father Phainai abo sarabo jara tebo kaham resource जों abo haino tumnai aboni loge loge chini ro entertainment ge chini cultural program tongnai o cultural program chini Tripurani Catholic jara denomination ni bibhinno parish ni borok phai oro participation khaibinai ge amti khai जों entertainment loge loge chini je preaching bongkha ebong chini borokni je lam hanya rongo जों bahagit kaiteni kongni bisingti lam kaham tubui borongok kaise hoite kaise hamjangnani nakarnani subalainani abo haino जों o nahar mungtuino जों daklai o mela aboni bagai norok media takuk songno angtebo kobongmung norok bo जों chubadi norok chubamung bisingti jate जों chini hawa जों thansa gothalaima hamjangma abo hai tubi mana tikhe norok jungbo chubadi ke tai ang bisi kok salia abnulo chinoro stall pray 200 stall nai aro varieties dorni stall nai nini samung ni tongnai ri phalmung tongnai nini station ni tai bibhinno rokom tongnai মানে abo hai tai food fast food aborong tongnai engke abo borok jungmai jogajog khaike जों borokno form rwnai ke a form borok fill up khai obo iko langma medical hall engke abono bole ani contact number jak oro tongo ei je arbo angmai borok contact khaitung convener hisabe iko dugmali hati wa Khumulwng dugmali hati orota number obo daily no rjangnai obo जों iko खाना सिमनो जों उनखौनो बिलि खाय जे फर्म दङ ता मेलानि डेट हंके जों 10 तारिख 10 11 12 डिसेम्बर सारिखनि आ दिना 10 तारिख हंके सारिखनि साइटआव इमिग्रेशन नाय आबन परे नेक्स्ट निसिमिके 5 ता निसिमि 10 ता आइता fees hingga जों आरो चिन जखन बरक फर्म नावानो आरो नसिनि फर्म नि दङो रिजाक दङो बुसुक बो category नि बर बुसुक नाय हंके आबनि लगे लगे ओ जिनि इलेक्ट्रिसिटी बा विभिन्न फेसिलिटी रक आबो अरन जतन रिजाक दङो हंके आबो बर आरो नुखाइन साइमनाय हंके आबो फर्म ना खाखायनि बर आबो साइमनाय ता आ फर्म नि फी हिनि तो कोनो खरै ओ जे स्टल नामानि आबो बर फर्म नि फी ओं खाता फर्म नि फी नि आलादा जों कोनो एक्स्ट्रा चार्ज खाया आइदा
Agi rogo bahai mela bang. Agi mela bolde जों अबनो फुइला फार्स्ट खुमुलुं टाउन हंके आबोन आगे बेलबारियाव जों 3 बार खाइया पास्टल सेन्टार तामखबा आबो अबाहाय कटरिया जों सामान्य ये ऑर्डिनरी बाबे जों आफुल किसी किसा खाइदा We are very happy to meet this press to send the message that St. Alphonsa Parish Khumulwng is going to organize Christmas Banik 2023 from 10th, 11th and 12th December 2023. This is a great event for all of us, and for this program we have invited all the faithful of our diocese, all the Christians from all the denominations, and also people from all walks of life, irrespective of their caste and creed. We have invited all of them to participate and to share our joy on this occasion. Our theme is the Word became flesh and dwelt among us, which means Emmanuel. God came into this world to be with us, to dwell with us, to live with us, and we are remembering that events. And for this program, our Bishop, Most Reverend Numan Montero, will be the chief guest. He will be inaugurating the event by lighting up the lamp, by blessing the crib, by giving the message, Christmas message. At the same time, we have different Christmas programs to mark this occasion, and also a cultural program, and best performance will be awarded. Same way, 11th and 12th, our programs will be there, and 12th, our regional superior, Father Jivan, will be the chief guest, and he will be there to give the Christmas message. And on this beautiful occasion of Christmas Banik, I invite all of you to participate, whether by opening your stall or visiting us or sharing by giving programs in different ways. Whatever you can do, you are most invited to be there for the program. So as all my members have shared in Kokborok, I like to once again say that the Word became flesh and dwelt among us is our theme, and for this program we cordially invite you all to participate. Thank you.